Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Amosini misawa kamora mora mointiere janeno mar Kala TV. Ageno ni Jumapil mari dhie yoni ndo makare. Kada ka weekend bende sebedo go mano manyangafu. Dichieng' ma kawuono ni endi ma tarik 22 dwe mar 2 higa mar 2026. Arwaki e kidieny mar winjo weche manyien mag diero odiochieng'. Weche manyien gikedo ni kod Anna Tracy Ouma machiegni. E kinde gi ekima bende liet mag siasa medo chakore pacho kaendi. Senator Edwin Sifuna wacho ni gibiro dhi nyime kod bago romo mar tipo e kuonde duto te mag pacho kaendi. Romo ge kombe notis kanye koni lenda mwananchi. E kinde mar romo mano bage county ma Kakamega odiochieng' manyoro. Sifuna wacho kanyo ne oganda ni gibiro nyaka chope county nendo ma Mombasa. Kata kamano girito thuolo mar Ramadhan mondo rum mano bende kalore kanyo kod kwayo ma bende ne ochiwnegi kod oganda mag dini jo Salama. Sifuna bende dhi nyime kanyo eko ka koro ni to okwedo tim kata kuma bende osebedo ka ichiwo kanyo endo kod speaker mar od bura mamalo ma bende osebedo ka kumu jogo eko ma bende osebedo ka pingo tend sirikal mar Migosi William Samoei Ruto. Sisi kama kikosi cha Linda Mwananchi tutatembea Kenya nzima, lakini tumeombwa na ndugu zetu Waislamu ya kwamba kwa sababu ya mambo ya Ramadhan tupumzike kidogo, alafu tukimaliza Ramadhan tuende Mombasa. Wangapi wanasema tuende Mombasa? Wangapi wanasema tufike Mombasa? Jambo la mwisho, kuna ndugu yetu mwingine hapa anaitwa Anthony Kibagende. Kwa sababu wamesema Ruto one time, yule speaker Weta anamuandama kama mnyama. Wewe fikiria, Weta anasema ati hata ukizungumza kwa TV ati yeye anaweza kukuita kufukuze ndani ya bunge. Hata ukizungumza kwa disco matanga ati Weta anakufukuza kwa bunge. Nguvu za Weta zinaanza na kuisha ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom ati nikipiga miss moja unanifukuza bunge wiki 3. Semeni Weta, shame on you. Asante sana, Mungu awabariki na Kapod wantiere mane weche ge mag siasa ni bende odiochieng' manyoro achielno romo mar Linda Ground bende no bage county ma Siaya kamano tele kanyo endo kod Senator Oburu Oginga ma bende no gai mar duond buch siasa endo mar ODM. Ogai no endo mar ODM no tin bathe kanyo kod jotelo ma opogore ma wuok e tung Kenya kae ma bende siro lwedo duond buch siasa endo mar ODM. E kinde romono jotelo go kono wuok oko kendo ne gipedho yanga dwaro margi ma bende koro ne giwacho ni gigeto kata ging'iyo lemo madongo ma koro gidwaro ni mondo bimigi giduond buch siasa endo mar UDA ka yiero maduong' ochopo higa manyien mano higa mar 2020 to kod 7. Oburu Oginga wacho ni gima gigeto maduong' en komno endo mar jalup ker ma pacho kaendi. Weche go bedo no sir kanyo endo kod Jaod bura Masuna East Junet Mohamed kaachiel kod Senator Mamigori Eddie Okech. Lero ni lero amolem kambani mubi
wadwaro ni kawa dhi twak gi joka, to wadwa keto nigi agenda mag jopiny. Mokwongo wan gi policies mamawa mag party mar ODM. Mar ariyo, wadwaro ni ka dongruok biro, to pala mayande ng'adonwa marach chande, pala no wang'ni mondo ng'ade koduogo korwa koni. Ka ande ng'ade kadhi kama, wang'ni mondo ng'ade koduogo kama. Wan kich ok wan lwang'ni. Wan kwatero jowa to watero gi mene e mo. Watero gi kamiluongo ni Kanan, to wakadho kamiluongo ni Singapore. Kendo ka negotiate, to wan negotiate ka wan gi teko, kendo gima wadwaro ni jowa wang'ni mondo obedie power. Twadwaro ni ka wayudo mwanda, to mwandano endo ikenge matin ne jomatino kichamo ka gidhi. Eka gidhi ka giteko. So kamano, abudugo mondo wago mbaka, lakini ka wadhi mbele kuno endo, gisani jogo mantiere power sani oger yudhe mondo yudhe odhi mbele. Ereu kamano ahinya. Sikia wabunge wenzangu wameomba hapa kura. Wanasema ya kwamba tusaidie rais akuwe 2 term. Sisi hatuna shida na hiyo kama ODM, lakini tutatangaza hiyo baada ya maelewano yetu tukikaa chini. Sisi pia kama ODM tunataka kujua tutapata nini kwa hiyo serikali. Hapana lete hapa kusema tu 2 term. Tutafanya 2 term, lakini weka vitu kwa meza. Tumeelewana? Waweke vitu nini? Hii Minister ya Finance kwanza hiyo hatuwezi kuzungumza juu yake. Minister Energy hatuwezi kuzungumza juu yake. Tunataka vitu vikubwa ziwekwe juu ya meza. Sisi sio ODM, ndio chama kubwa. Hivi ama ndogo sio kama ODM. Tumeelewana? Dr. Buru owacho ni wago mbaka gi UDA to kwadhi kacha to wawach ni wadwaro gi ni 50-50. Nikech ODM is the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. Kwadhi kata ko bar diang e diere. Nus gidhigo, nus wadongo. Ka president en UDA, deputy en ODM. Mane kaka wadhi gi gini nyaka tung. Ka gin gi waziri 10, wan gi waziri adi. Gikoni to koro bang' miluma mathoth kod sekni kocha kod koni Nicholas Gombo mabende ne en jaod bura machon mar Arieda. Koro ni to duogo dweny but siasa no mar ODM. E kinde mabende ne oloso odiochieng' manyoro e kinde romo manobagi mar Linda Ground e kaunti ma Siaya. Gombo noyango ni en bende koro ni to biro chung' e ng'wech mar dhi laro kom mar gavana ma kaunti nendo ma Siaya. Nowacho magiendi e kinde bende no medo kanyo ko ni gavana masani ma Siaya kaunti James Orengo tich no setamo. Josia untie. Erokamano party leader. It's a great day. It's good to be back home. I am a founder member of ODM and I'm so happy to be home. Thank you, party leader. Thank you, deputy party leader. Thank you, Madam Chair Lady. Koro wachako wuoth manyien. Tumeanza safari mpya. Wadwa nyiso joma onge kodwa. Ni wan kaka family nyakwa bed gi mor adi. Onge ng'ama nyalo wuotho ng'at achiel machop kumo dhiye. Ung'eyo lweny magumbo sego Siaka. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twako no orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Koro alando ne jo Siaya officially through our party leader. Ni come next year, God willing, I will run to be governor of Siaya County to redeem this county. Omiyo, akwayo jogo duto mwabiro chungo. Uwinjo. Akwayo jogo duto mwabiro chungo. Our party leader is a good man. Let us help him to lead this great party. Jogo mwabiro chungo. Let us campaign to unite ODM and we move forward. La mwisho, Josia Governor Maru Olal. Governor Maru, Korodong TJ, and Manabedo bodyguard,
to kod personal assistant mag nyithindo moromo bedo nyikwae. Weche mag siasa pod dhi nyime kaendi kama yudo kanyo ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula okwayo ker machon mathur kaendi Migosi Uhuru Kenyatta mondo koroni to pogre kata owe siro lwedo kanyo eko jogo eko bende nobalo kowuok e duond siasa mar ODM ma bende koroni otelnegi kanyo kod Senator Edwin Sifuna kaachiel kod jod bura ma Embakasi East Babu Owino. Okwa Uhuru Kenyatta mondo koro tegre kodgi owek siro gi lwedo mondo koro ni gin bende gimi ker mathur kaendi Migosi William Samuel Ruto kinde maber mar tiyo ne oganda jo Kenya. Kani loso gi oganda mawuok kanyo Lubao e kar chung od bura ma Shinyalu, Ayub Savula kwayo kanyo Uhuru Kenyatta mondo were chuth ber gi weche ge komek siasa kendo bende koro tegre kanyo kod lemo mar od bura ma bende omako. Kuna mkutano na furugu inaendelea kule Kakamega. Sisi tunajua mkutano ya Kakamega ile inafanyika sahi is funded by retired President Uhuru Kenyatta. Tunataka kueleza Uhuru Kenyatta, please, kikatiba, you are not supposed to be involved in politics. Kisheria, the Retired President Benefits Act, after 6 months in office, you are supposed to resign from any elective position. Wewe sahi bado wewe uko Jubilee Party leader. Resign kama Jubilee Party leader or we stop your benefits. Hizo benefits unatumia kufinance mkutano wa Kakamega. Na ukiangalia hao watu wa mama, hata kama hesabu hamjui, ukiangalia watu wamekuja Kakamega hii mkutano, ukiangalia mtu kama Sifuna ni 1 term, amekuwa chaguliwa juzi. Mimi nimechaguliwa 3 terms. Ukiangalia huyu anaweza angusha Ruto. Wewe ukiangalia vizuri anaweza angusha Ruto. Sasa hii mtoto ya hivi vituko ya nursery school tunafanya Kakamega hapa, na hapa tunaenda kuwanyorosha wapeleke hiyo vitu waende wafanyie Central kwa Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta will stop your benefits. Achia Ruto sahi. Even if you don't respect Ruto, respect the office of presidency. Tunataka amani Kenya, wamama waishi vizuri. Hatutaki kelele kama hizi na situletee mchafuko ile ilikuwa 2007. Hatutaki mchafuko Kenya. We want a peaceful country, na sisi wote tutasimama na Mheshimiwa William Samoei Ruto. 2 terms for Ruto. Na tunaenda Kakamega sahi, tutapambana nao. Mimi ni mtoto wa pasta, naweka Biblia kando, tupambane nao, tuhakikishe hakuna utoto Kakamega County. Tunakubaliana hapo? Jatendwa Keini County Mabusia Catherine Omanya abende gesa nini ndio makolemu mar jagoro mongirore mar duond but siasa mar ODM. Owacho dien bende obiro chung gi duond burano endo mar ODM yiero mar gima bende ichano bago tarik 27 mar dwe mar adek higa ni endi. I am now the acting Secretary General of ODM. Wamegeuza na kusema Catherine ametumika kufight Sifuna. How? Watu waseme wasiseme sibanduki, waambie mimi nimekalia na nimeona kiti imenitosha. Na hiyo tarehe 27 March hata mimi jina langu hapo, kwa sababu siwezi kukua naibu, kwani mimi ni bubu. Naona kila kitu vile inatekelezwa. Nimeshika mita na sita wa disappoint. Mimi pia hapo nitakuwa Secretary General. Zaneno Marakala TV na mondo mi wakao yweyo madundo kikidi mabora to kunyerere mochok abiro kaendi dhi nyime mi weche manyiena mapod wan gode mesawa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Machiegni kendo jalup ker machon ma pacho kaendi Rigathi Gachagua oseo ker mathur kaendi migosi William Samuel Ruto. Kowacho kanyo ni Ruto osejwango oganda jo Kenya makoro wuok e hoho mar okak ma bende nyaka gi sani niendi kale midhiero mager mar kech maliyo ma bende koro chuo chieng' e gwenge goeko. Rigathi wacho kanyo eko ni Ruto oserem mar chopo singo mare ma bende ne ochiwo ne oganda goeko e kinde mane osero ombulu kano wacho ni biro chung' kodgi twech achiel mar neno ni ok gisandore. Nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata mpaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe ama wafikiria they are part of that fight. They are not. William Ruto ni mtu binafsi, akituumiza sisi si Wakalenjin wametuumiza, akituangaisha si Wakalenjin wametuangaisha. Wakalenjin bado hangaisha mimi, bado tukana mimi, hata kama tuko na vijana wenu ambaye ni watu ya rais. Nimeona huyu Faruk anatukana Rais Uhuru Kenyatta, sema tutafunga akaunti zako wewe Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni rais mstaafu. Hata kama hakuunga William Ruto mkono uchaguzi ulioisha, alimpatia nafasi akakuwa deputy president, na hata walipokosana hakumfukuza, hakumtumia polisi, hakumtumia guns wampige, hakupiga yeye tear gas, alivumilia yeye. Senator Mama Kweni Dan Manzo wacho kanyo ekoni chenro mar gero yao matwake koro ni biro rumo dumara parko dario higani endi. Maendi bende en kaluore kanyo ekoni sirikala pod manyo omenda mabalang' maromo kanyo bilion 9 kowuok e bengi maduong' noendo mar Africa Development ma bende geto dhi tieko godo ondamo ma bende odong' mar gero yao noendo. Midusa Samuel ma en jagoro mar pi wacho kanyo ekoni chenro mar gero yao no osechopo kanyo atamalo Prochiko Tokoda Beach. To say that the dam has delayed, and the people of Makueni are very concerned because we need water, we need the sewerage systems in Watertown, we need water for irrigation, and we need water for the development of Konza City. This matter, I brought it to Parliament before. I brought the Minister CS in charge of water to the floor of the House, but it seems now I've got to go back again and ask further questions as to when this project is going to be completed. And we really want government not to stall projects, because this is development which is delayed. And this is for 3 good years since President Ruto became president. Nothing much has been done at Swake Dam. We are very happy that when the country overflowed, the engineers managed the water very well. The dam was not swept away. And now look forward into making sure that the dam is completed. I don't know whether you have another question. Ogai marobila mathuru kaendi Douglas Kanja koro ni toko oganda jo Kenya mondo tima chiegni kod apisas magobila to kod jotelo mantiere kor gwenge mondo mine gi konyo e chwalo kanyo e chuge ko mag chenro magarita kwe maber e gwenge kuonde ma ji odake. Kanja kinde mane loso wacho kanyo ni yedhe mabende meroji maro wero mathuru kaendi thoro tiyo godo gin gigo ko mabende iloso kata iuso mana gi oganda modake kind ji mok jogo ko mabende wuok kuonde maboyo. Wacho bende ni jogo eko mochuno nyaka ti kod kuong kaber to ti kod kuongo eko ma piny owacho puodho to kumago eko ma bende iloso kinyadala. Nataka kutaja maneno ya security. Security ndio ile area mimi nashikilia kama Inspector General wa polisi. Security is a shared platform. It's a shared responsibility. Mimi kama Inspector General niko na primary responsibility ya security, lakini nyinyi kama wananchi pia is an area that we share together. Mimi siwezi nikafaulu kwa upande ya security kama sifanyi kazi na nyinyi kama members of the community. Hiyo tuko pamoja. Hata sikuata moja kuharibu security yenu. Mkiharibu security, maendeleo yenu itakuwa kwa mashakani. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo mimi ni kitu ya maana na kitu ile nauliza ni hiyo, tufanye kazi pamoja na viongozi wetu, tufanye kazi pamoja na polisi wetu, tufanye kazi pamoja na maofisa wetu ya gao kuanzia county commissioner na wale wengine wote, na tukifanya namna hiyo tutakuwa tuko sawa sawa. Ya tatu, maneno ya dawa ya kulevya na pombe haramu zote. Hizo ni zile vitu ambazo zimechomelea na zimeharibu community yetu. Si ni kweli? Vijana yetu
right now we are at the verge of losing a generation wa pombe. Si ni kweli? Mimi yangu ya kumuuliza ni moja peke yake. Maana hao watu wanauza hii pombe wanakaa ndani ya communities ama wanakaa wapi? Kwani wanakaa pembeni? Si wako na nyinyi? Wale watu wanauzia vijana wetu bangi, kwani wanakaa wapi? Si wanakaa na sisi? Hiyo watu inua kitu inaitwa red flag, sema huyu ndio anamaliza vijana wetu. Si ni kweli? Wacha useme hivyo ndio sisi tuweze kuokoa vijana. Tumesikia hadithi hapa, vijana wanalala chini ya meza, wanalala chini ya vitanda badala ya kulala juu ya vitanda, na hiyo mambo mengine mimi nimesikia hapa ni hatari sana. Si ni kweli? Juu tukienda hiyo route si mzuri, sio? Kwa hivyo wacha tupigane na hiyo maneno ya ulevi ambao ni ya kiholela. Wacha kama kwa wale ambao wanatumia hiyo vitu, tutumie ile ambao serikali yetu imekubalia. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo ni mimi ni kitu nawauliza, na mkifanya namna hiyo hata security yenu inaongezeka. Toka wadhi weche giko mag tuke en kanyo ni club no endo mar Shabana FC ogedo sir mar omenda mar mokanyo milion 10 kowuok kuom riwruog chiwo thieth mar Oasis. Kane loso kine bene ne giketo kokgi ogirimiti maket kod mano endo. Laktar kata jagor maduong' mar Shabana FC Laktar Elizafan Karema wacho ni sir maket kod mano endo en mano mabiro neno ni koro ngima jotugo nitiere kama kare kaachiel kod jogo eko mabende tiego gi kinde go eko mabende gikore ni chenro go eko mag tuke. The Oasis Healthcare Group is honored to partner with the Shabana FC in collaboration that goes beyond sponsorship to reflect our shared commitment to people, community, and excellence. This partnership represents the aspirations of young fans who dream of one day wearing the Shabana jersey, the resilience and dedication of the players on the pitch, and the unwavering loyalty of supporters who stand behind the team through every moment. At Oasis, caring for people is at the core of what we do. Standing with Shabana FC is a nature extension of our mission, because behind every great team is foundation of good health and well-being. We are proud to support the players, safeguard their health, and be part of this remarkable journey, not merely as sponsors, but as committed partners invested in success of the team and the community. Because when the community succeeds, we all succeed. Under this agreement, Oasis Hospital will provide a comprehensive medical cover, that is to the players and the technical bench, valued at 8.8 million Kenyan shillings. This support ensures that our players and technical team will have a successful, quality, timely and professional health care services. Zaneno mar Kala TV gi kanyo bende makela giko mar mi weche manyien na yo mar adimba kidienyendi mar diero odiochieng'. Kik dhi mabor imedo kete mane wang' jowi mar Kala kama bende chenro moko mabeyo mamoro chunyi medo biro ni kaindi. Weche manyien gino kelni kod Dana Tracy Ouma oriti masani. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready